Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hanyo Trap Integrated Territorial Organization Sengkmi Hakajing alam khmat u President u ba Don Bok Dakhar menta kasngi baar kalalet ban bekrat yaki khana ki baju shong thatlat hakmat ka Civil Hospital Shillong yaki bala subaru baki dei ki baju penan kam bandi e udrong kajing wan kendang kaseng yaki teki breu kadai halor kajing yo jing ujor na ki babuan ki pat ba baki don kat tu kat ningut ki bawan shim dawai bat hadian baki ladap ban shim dawai ki shong thatlat bat ki jupen wet ru yak lentiyat jong ki breu Hagani ki jinglet kendang kaseng yak teki breu kala yo ban bekrat hadu hanyongut ki basong thatlat ki badei ru ki barjala bat ki ladon ru ki bala phetno mar shutep bawan kaseng kumta kaseng kala pharu ya ka kerwo shabaro ki breu ki bawan shim dawai bat khamtam ya ki bala kerni ha udrong balada ki wan shim dawai kin shim da ka akor ka buram wat ju ya shong thatlat balada kaseng kan lap biang kan sawan be bet na phang वो लड़का का बोला था मुझे इंटरव्यू ke jingwan ke jungi ni sene cukup civil tam ini aku OST ke ba ada wai ini di bangor yo hindi tentu aja dengan kau drop kadin ke jing juar jengki padba bat ki ba ngi apa ngne bat ki don tak tu kan nengut ki kena ki bersih sim dawai ki bersih hadin ba ki sim dawai ki sang kalat angta ki ya turun seneng di penduit saya lenti ya cincin ki rung pencena ban di Utah Brock pengen nak kalian sini iwan inspect ba mentah kesini ru masunwan mengi kila ya hair kila ya tak kena di iso kendreidon kila kato kan nengot pot bangi la yo bangi kali adien ba kila dat sindawai kila kak ni ki begini kan ki yang bajo kejumuan kejungi ini kila ya tentu ru batu bodi ke je ni angka kita hospital dan kalian tiru kila ai kata kajimua kila ong ba kadot sisa kata ka ini sok kata nak tiba Sindawai nanti tapi ada ikut kita ada wai jong di pak ini kan kalian jong ini di pak kan terbuat sebelum baik bisa dibawa Sindawai nanti tam itu dipergi yang ini Sindawai dan itu terus bah abang hewan sim Sindawai sim berburung bekor dalagat sintai wan sok kala ini nomor dalam kaseng kata be dia nak kena dekat nomor hapus sibel kriminalisasi bon ki bertiapang ni tentu ya punya warna penulis jaga yang kayak pada di bawah Sindawai ini warna penulis yang bertiapang warna jadi dok support sana dan ini jaga di betul bertiapang karena kadang ini India itu lagi kan ya dapat Shillong City ini bila itu Shillong City bukan sing normal nasi nomor ba hadin ba pas benai mencoba nah kalian ke Shillong City kalau wan bagi tentu di sekitar man bifab dia kata seperti ban tentu dia seperti hendrai lesi kaduna kapan gene katai nah kalian coba gede ini dia kasih tindak tindak kada cara kesenjang ke basim na kaseng itu man kasih agapor sipo hadu kan sawa Shillong City kan sawan ban pinggor man kasih hangnya possible nang bante lakam ya kini ka jing song kana ni kana buat Sindawai kumbaga nangod kan mentah kasi tay beliau tang nyongod di beliau bende dan mereka tu cinti bumi bakong bagi background lagi di pokong di bahasa kana ni ibon ki kasih ni barjala ni kat ki bayo hi mangi mene ki barjala bat hi thamlar uba imat ni bawon Sindawai ru bonu barjala hi banyu
rat jurmen. Berarti kita di jurun jauh kan kita kan bisa di bom ke Bangkok.